Mwana musaisi neto asio kedende wa vilinga wa maovo mutongo itivingwa tano ya mukamba na yutu idhinga lekosia Masako. Umweka to walame kukitia kivile cha ungava na kaunti ni ya Masako mwandu Wavinya Ndeti ni umani ya siye kosia kuluandudhe ila siende kukosewa bomba nane siya kiuteti aiko ulia ene ndimedho wanangwata nio na kuikidhia muo evindani ye ya uteti. Wakavindani kwa mwandu Wavinya ni umani ya kiko cha ndekea mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga kukimangwa kiko kila kikie kanekine kikie mudhenyani wa iyo kuya uasingishu Dan wa mwangalano kutuelese. Mwandu Wavinya Ndeti na nena na ndikimama vova sokoni wa manyata ulawi mavoko adhiriva ni umani ya kiko kimwe kila kina kitikie kuya kabenes uasingishu walandeke ya ndongo ya chama cha ODM na kimangiwe na mavia ni ngudhu ya amwika. Natienda kutabia andwaya meona atongo imo meutembea kila bandu mayiti ya kura na ila meuka kuiti ya kura moma iko nawa andu mome kuna andu alangi niki kiko kiki mambeisye nikiko kithuku muno na nindi kitonya kwete thina mwingi thini wa Kenya kwa uni kulia Kenya onthe mengwe me tolerant tukwe tolerant maundu mautinda andu mayukita kana kunundu ndwenda mundu ukathi umweka siendo taisu tio sio nundu anakuwa kathi bandu wiki hata wikwe na tambesi ati ambesi siendo itatonyeka. Inki Wavinya ni waeleza kana ene ndini mailite kuonene ngwatu ni ibinda ni ya siasa na eleza kana kila muteti ena uthei wa kutambuka kila bandu na kutasela sia kivate kuvingiswa ni ene ndi ndakulia ene ndi kumethukisia ateti onthe kumonenga uthei wa unena ni namo. Na sisi hatutaki Kenya iko hivyo, sisi tunataka Kenya ya amani. Tukue na amani kila mahali wa jamani. Mtu akitaka kuongea, wacha kuja aongee vile anaongea. Mimi nilikuwa na ndugu yangu alikuwa anaitwa Dick. Alikuwa anasema Wavinya mtu akitaka kuongea, hata akitaka kuongea kama babake ama mamake, muache aseme vile anasema na atoke afanye nini? Aende. Kwa nini wa jamani tunaanza maneno ya kuonyeshana heshima ndogo? Ingi kuonia mutalatala wa BBI ni wathoja utui wa koti ndaweta kana unatiye uthei wa kutungiwa ingi iko kwa mutalatalo na kwetwe ingi kwa NND ndaelese kana mutalatalo wa BBI wina maundu maingi makuete maendeyo kwa NND. Uo angi meua moyoma ya cia BBI ni nabalukile baibandu BBI nabalukile koti na tunengio mwelekeo nesa ya tu yasioka imwate chao mitalatala na ya tutavia nesa kwa u BBI niti sitamina elections nitobe tukethia BBI na teme tukethia niki nundwe kengwebe kundu kumwe kana ke okwata basari 100,000 na yebe wonandeke okay university aya na ko kwitu kana kenengwa nini kenengwa 3,000 unengetwa muno ngilitano basari tiyele kuhakikisha nito api tukithia yemgwe ye one man one shilling wethe kila mundu ni wikite hata niwe kwa BBI no tusiasia na tumepe tukithie yemgwe ye one man one shilling. Wavinya anena kavindani kala watu wa siasa kuikunia maleve sia kukitia kivila cha gavana wa kaunti ya Masako wala wetha ndatambuka isioni sikivothokanyo va mavoko adhiriva. Daniel Mwonkela Mutungwe TV kuma adhiriva kaunti ya Masako.